Ke HYC West Castle District hadin maglayok ke jubab RTI na ka Office Executive Engineer PWD Mairang East and West Castle Hills District halor ke jing tray torti ya ke surok Mairang bypass ka ba R kilometer ka bala pentre da ka RLT construction ke lalap dala ki jong ki khmat ya ke jing long jing man jong ke surok kemalong menta ke surok ke lasdang banjot bat praman ki jaka. Nakaliang ke HYC kelapen benaban mudui da ke PIL syaka ying bishar badon buram jong ke jela. Mardor minta lasdang ban maramot ikini ke surak hakikat tu kat ni ki jaka. Nakaliang ke seng kat ba kadang penkre ikikot kislaban net ai syaka ying bishar kalabu ru ke jing tho syau DC East and West Khasi Hills District Mairang bat kerpat ru yu ba untuk lar lem halor kani ke jing pentrei torti ya kate ke surak. Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District Ulashim Kiai yakani da ka bakot sendon yu Executive Engineer PWD Mairang Division ringkat bat ya keseng. Ha ka jingi kenduk bat UDC ringkat ka Office PWD larai ban net inspection sendon ya katiga surok ha ka kendai terik unok pra ar hajar ar pu ar. Ke HYC ka ai kublai kerpang ya uba W Nongsit IAS Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District ubalashim kia halor ka jingkar pat ka seng ban net jingo ya katai ka surok. Kaliang ke New Tribute Council Northwest Khasi District hadin bagi leyok ya ki kot islah kebiang hagi badai kejing pan jing tip kejongi ya kejing pentrei ya ke surok Mairang bypass ke ar kilometer tam te hadin ban kaliang jongi kom kaseng leyok ya ki kot islah kebiang na ke office jong executive engineer Mairang te ka jing yok jongi ya ka jubab bat ka jinglong jong surok ka pher bak lebak te ladangin pet ya ka jinglong jingman jong te ke surok kalong ku isang sat haduk kata-kata bat kata kalong tang hadin kapor ka bakhendiat kamutang hadis cisnam tang hapok cisnam ngubur manong ka surok menta kala sedang banjot hadi bebun ba kicaka te nagalian jungi kum kaseng ni la krensai naduk bangi la penmi hakilat patai kubor hakini ki khendiat teyo ki baladap hadin bangi liyo ya ka jingtip ha ka bedai bat ka jing pentrei kene kusurok nakalian jongi kum ka HYC Northwest Khasi District ngilapan krek ya ka PIL ban mudui persyak segi jing pisar ka badon burom jong ka jela ka jongi halor ketai ka jing pentrei torti ya ketai ka surok Mairang bypass ka ar kilometer tam ai kat ba ka jing penkrek ka jongi ya ka PIL kadang ya hikmat bat mental ada phinyat ya ketai ka surok Mairang bypass ngiui ba kaladon ka jing sedang ban serdap hakikat tu kan ki banta ya katai ke jaka kabala jot bat kabala pra te om dei tang kata nagaliang jungi kum kaseng ngim kwa ya gaban su khnyum la naging kwa ya gaban su syong haying harai ha kanai ka tayo kabala dap nagaliang jungi kum ka HYC ngilayok ro banbu sendon da ka jing ujor ha u Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi District Isar W Nongsik IS te hakatai ke jingi kenduk ke jongi na liang i sar DC iklam don te ngiyok pat banyak kenduk hai additional deputy commissioner isar Nongbri te nagaliang ka jong ka office ke jong deputy commissioner kila simkia ye kene ke jing ujor ke jongi halor ketai ka jing tray torti ketai ke surok bat menta ka singi arpu pratarik jong menta ubanai November na kaliang ka office ke jong deputy commissioner jong ka Eastern West Khasi District kila khot ya ka seng ban wan chapo ka office jong DC ban yo ban ye kren ban ye tai rengkat bat ka PWD department bat ka office jong DC rengkat bat mangi kum ka seng hi barok kawai